Om Swastiastu. Nggih, titiang Master IKD Eka Purasa tiang perwakilan saking kelas 1245. Jadi tiang mesatu. Sang lanjana sedep dinan nuju anak rame mege dicari. Ada ane manenggale, lampit, muak, ada ane subuh mamulu. Dituliu pesan ke disi 50 aleh anak. Sedang itu po kedisi ane cerik-cerik aleh amah sakit ada kedis gede teke uli dua pasir bulu nih sama kampet de lumbang mata nih gede tur galak madan sanggup itu ia bareng aleh amah kedisi ane cerik-cerik nya pesan nakukin kedis ane gede tur galak endo sing ada bani pe pan takut nih kacerita jadi ada kedis cerik mindang wadu. Ye madan sang lanjana. Ye seliak maka perdi bedur cariki. Jengah pesan. Ye nepukin kedis gede bareng alamah sing tongos kedisi ani cerik-cerik. Solahnya jadi pesan. Sabilang ada kedis ane cerik-cerik pak nagih cututu. Itu lantas sang lanjana ageng takon. Neje jero ne udah dije. Tumben tepukin tiang dini barang alama. Wina jero ne keluar sombong. Mare dingeh mamunyi kedis cerik ane ngomong gitu. Sang mun pedih tur mesau pangras. Wah, kai kedis cerik mapi nawang nebo madan sang mun ratun kedise tegak pesan kai meswang betul teken awake gitu munyene sang mun. Lantas sang lanjana mong twi berari ratu awake tuarema gusti teken ibu jeje ibane gede awake tu sing takut yen lakar prade makaper tegah-tegahan baning ngeh munyene sang lanjana gitu cengah gati sang lantas iyo ngomong cai tegal pesan cai biswang betul uku dan cai ne tua amun cai ne nagih ngalang awaki nah apa ngawaki nawang mai jani mak tegah-tegahan makabar gitu abadnya samun laut nimbal sang lanjana jalan tutup gawake sang lanjana ngengalan maluan makabar subuh boleh pak jago samun sang lanjana ngenggalan menceng di tenasne samun sambil langung nyocoh tenasne gelisang satuane subuh tegah makabar sang lanjana nu nyocoh tenasne samun kanti makrupasan kaum tendasne samun sing midang nanang sakit nih lantas iya ulung nah gitu upah anaknya demen ngurusuin anak cerikan tur sombong teken anak lengah. Om Santi Santi Santi.